buat yang punya hajat. Pikir. Mimi Dela, Papai Dela. Bos Taiwan, sabar, mene, gagian, mene, asik, gaginya sih, kesewun, siksa batin, uripe kita, sampai seno, balik ning mertua, aduh piang, majikan tua gagian sawer tenang panggungnya gak keker gagian bos Taiwan duitnya ada di kantong itu kalau nanti angker digoyang terus digoyang ya bos pada sabar rang ya jarak bos dulu di kene kok
Bos kanggo bos. Mene ka bos manik yo. Daw sisi sawere ka bos. Bos Taiwan, kaget majikan terus dikuras. Pripin kemuyu hampir tawa-tawa pisan sing enten-enten ini makanya kenen bae sampai senok dela nangis mau guling salak. Kang Mas Pripin ini si Reni. Aduh kedikit ya. Kang Malim. Apa nah? Aduh, aku lagi nganas baik ini. Kenang apa, Ju? Dua temenanku mengkel baik. Kenang apa demenan sirane? Bakal pengikung layak baik. Biasa ngalong. Iya, yakin. Apa berisin anak bos pedus ngalong? Pak. Iya, ya. Aduh. Kunku nang. Apa maning? Celanane di panganan apa kunu celanane ku? Yakin ki? Celanan. Isi lama beli wuru zaman sekarang. Bahasa orang ker. Zaman kini zaman now baru beli. Apa sih? Soal soek ka didoli. Laka wong tukang jahit tanang. Langka kang zaman kini mau dipasarakan baik. Pantes seting pledre. Iya, ana sing pada soek dengkule, ana sing pada soek bokonge zaman kini maju zamanane yakin. Nang. Apa kang? Sing denteni mau senok dela apa nangis ki senang ki kayak ngene bintang film mewah. Iya. Beli weru ta. Ning kene ki beli weru. Kayang kenen gakang wong terkenal. Sirah wong gedean kono wong gedean. Lah. Sirah siapa? Lah. Iya ya turun kenalan kanggo bos Taiwan. Bakar yang kiarane ki Nanang Ondot Suwaryo. Mimi Kamina sing paling ganteng dewek langka-langka. Ya arwani nggak? Gambarnya ting tremplek. Ting warung-warung. Cocok. Nanang Ondot Suwaryo wonge kayang kenen. Lah kok ting sira ku pating tremplek ning warung. Gambar senang kan us ting tremplek akeh di warung. Iya ya. Aduh stiker ya. Aduh. Iya ningan. Kayak kenen kaki jebolan KDI ki, Bu. Iya gerokan DI. KDI. Iya KDI. KDI. Biasa ning TPI gak? TPI. Iya ningan baru beli. Apa sih nang? Kayak kenen biasa ning TV. Iya. Biasa mancing bintang film, bintang sinetron kayak kenen gitu. Lah rombongan The Boy ningan Kang. Iya di TV rusak. Iya. Lah, isi lama plenak bae ngomongku ya. Kita belu-belu. Nang Dot. Nun. Senang mene-mene ki garep papa. Garep nyonyong cuman rang ki nggawa batur.
Sedang enggak batur. Gawa demenan reyang inti bae. Sirai payu. Lah, kayang kene galaris. Pantes ada pada Wingi udagi. padang udagi wong wadon. Wingi ana sing nakoni nang. Iya, priben je. Durung bayar je. Lah, Iya udah tas dibatan dase. priben. Aja ngomong bae. Pantes ana sing pada mukasaan potongan Kau makene. dingin. Senoknya garap tak beluk dingin ya. Serok. Macet Nok. Ini ganok. kurang mesra. Nok, mini agak nok. Keripik. Asik, digoyang. Kang Kamin tangan di atas, Kang Kamin sudah syuting. Goyang nah. Enak lagunya remek. Keripik. Iya, remekan. Tuh, setap. Tuh, senok elak. Aduh, wis tiket, wis tiket. Lah, aduh. Obat Kang, arep Kang. Siraku ya ditugasaken ku beli bener. Beli bener kena apa Kang? Kok gawa senok yang ditundangan di siraku. Ini gak ada Kang. Di mana kasihku? Tak tinggal nih tulang-tulang Kang. Lagi apa ku deh? Aduh, kok gak dirumpuk semut maningnya. Cekil kan ada Kang. Cukutin gagian Cari nih. pengen guyur teka-teka. Gagian koplok gini. Siap Kang, siap. Wah. Tipos kayak aku temen. Rambut kuciran. Habis duer. Kualak pisan. Temenan yang ditinggal di tuang-tuang. Kok anak si nyomot bahaya. Mbok kehilangan kau nenek ya. Gagian. Kau dikit Kang, sabar. Ayo, digotong mana? Digotong apa nih Kang? Digotong menang bae kau rumah menang. Masa digotong? Pripin. Sing panggilan reang, tiga melu ngomong apa? Senoknya digotong ya. Aduh, isu temen kita nane sabar. Kerengol. Kepating kremot brutune. Ari wong temen ku kaya kono. Beli sabaran. Aduh. Senok gagian ganok. Aduh senok kayang kenen temen wong demen. Larane tekang brutu-brutu. Lagi ya baik. Aduh pegel dodok, pegel jenguk nok. Sampai adol kebo, adol wedus. Perawan mas. Suaranya kayak kayong kontem. Ci. Ente nana nonak Kang mas. Dibocai kana. Love you say. Ana suara langka rupa. Kang mas. Kang. Tugas sesapen tak laksanakan Kang. Siraku kokon gawa senok riang, kokon gawa demenan riang, isirane gawe katil. Dika masih ku bagi dikit dibuka dikit isi apa? Anane dikene kok dan. Kang, angel gawe tadi tak baik. Ya wis lo kagian bukan bukatan lah mutar sirah kesuwen mah. Aduh piang. Aduh. Kang, ditung dikit Kang, ditung. Dikai mau demen beli apa? Bukalah dirimu. Ditung dikit, ditung. Ditung ya? Ditung. 3. Siji dikit. Wong itu ku siji. Oh iya, siji. Sanga. Orang sekolah. Wis serang pas ngitung. Siji. Iya siji. Loro. 5. Aduh. Asik. Riang
bakal ketemu karo Depnan. Pada tegelan pisan ning nono ku Kang Mas. Tegel priwene sisirane. Lumang sian nono mau digledak ning impor. Ah, sing bener sih. Iya, ku nak bocah loro kuwen. Lah. Aduh, siraku ya. Dadi sing mau tak keten-keten bocah bakaya kene di. Kayak gaya ayu nih kan Mas. Kau dingin gak? Mau nih aku siraku beli mengkenan rokekku nok. Oli dipai kini. Ya oli dipai siapa nok? Oli dipai majikan bos Taiwan. Lah iya ya saking sayangnya saking emane ya. Iya nih kan. Aduh mesti siapa kerja ya. Aduh piang kau dingin gak? Dingin. Siraku stok sing di si. Oli kano oli ngemet. Di IPM-ane siapa sih Ya Dani? bu PP-ane wong ana stokingnya di met bae. Itu. Oh lah kau dingin. Aduh. Bangor kuno Kang Mas. Itu piang ana congok-congok kayak. Baru beli. Ke Demnan reang arane ki senok saminti. Kang Mas. Anake Samina kingki. Kang Mas. Apa sih nok? Wis oli durung sawerane. Ai, wo durung nembang-nembang acan. Ya gage beli nembang toli kawinan. Mereka nok. Tuh kakangku kangen yakin. Cak rata mono ki sesek. Rata mono. Duh, biang lagi kakang rata mono. Aduh. Aduh. Isirane duduknya diliwat-liwat. Duh. Ini kene duduk ini. Aduh, kasihku. Oh sayangku. Iya Kang Mas. Senok samintiku bisa nyonyong ora sih? Iya Kang Mas. Iya ya bedi takoni koplok iki. Sok bisa nyonyong nyonyong. Nyanyi beli. Iya. Ya bisa nih kan. Bisa. Ya bisa. Jaraka pengen kawin. Dadi kira-kira tinakiin oleh kesaweran soalnya sing ngajatan kinok embos. Iya bos Taiwan. Iya bos Taiwan sok senoknya nyanyi ya. Mau ku je Kang Mas. Namun Iya. nono kay metu ku garepan ngupai saweran 50.000. Iya nok. Aduh biang wis kagak nyanyi dingin kono. Setengah wis janji harap sabar ngenteni Kian kakak harap Sumbatal naki janji Toma Tarik. Aye. Terbingkis khusus kangge mama tuan rumah bos Taiwan. Kage dami ditandaki mumpung panggungnya ngeker. Goyang dok, sing lelet goyangan bari disaweri. Biseri Yang bisa ketemu karena kian kula bis duwe keluarga. goyang
diunyer no. Diunyer bokongnya. Terbingkis khusus kangge bosku 10. Jika terlambat ning waktu bertepat ketemu sampeyan ning waktu senuwis kowe pesanan Tapi setia nunggu dekade-dekade. sebenarnya sun rela nunggu sampeyan langkah kabar beritane bisa rindu bisa ketemu karena kian kula wis duwe banget Digoyang maning dah, digoyang. Bos Taiwan. Terus digoyang. Tuan rumah Asik. kangge kami dipajak ini. Terbingkis khusus kangge Mama Lurah. jika terlambat ning waktu bertepat ketemu sampeyan ning waktu senuwis kowe pesanan Tapi setia nunggu dekade-dekade. sebenarnya sun rela nunggu sampeyan langkah kabar beritane Kangen budaya anak dikirina sing lawan ketinggal berganti beratoa. bisa rindu bisa ketemu karena kian kula wis duwe keluarga Aduh, tiang eling-eling anaknya Sempo Samina sampai nan lembut empuk. Aduh, apa sih? Wis oli durung sawerane bungkus kawineku. Iya dok, iya. Misalnya nok sawerane ka, senoknya siap tak kawine ku. Ya siap.
Ya wis lamun senoke siap, ayo ning aku wa. Aku apa ning? Apa sih? KUA. Iya, beruan sih aku diganti tanok. Sing bengen. Ay, ya wis engko. Ayo mana ning bapak tua samita. Ya yuk. Iya, yuk gendong senoke ya. Yuk. Yuk, kagian sih. 2, 3. 3. Waya. Aja, ada. Iya, ikut dikit. Isi aku anak ngecos priwen bocah ya. Lara. Piang Mau bocah. tukang pasar garap nibang naman ning kasir ta. Ngemban sendok sami ting weteng kekecos. Ayo gagagian iki. Yuk gagagian. Yuk permisi. Aduh.